Barok kikali kimnut tur syu banyat haka surok khendau jong ka JHEDC ka badon hasenda ka yauthme senda bat ka yau CNI halat thalabo jawai ka bala sya set up haki nyut bat ki jabo na ka jingbat pathar ki bala jerong palat renyang briu ki bor ka dor bar snong lat thalabo kila pentip sya ka jawai municipal board kumta haka arphuai tarik nai wing harangkat ka jing sakhilang ki wahe snong paper ka lat thalabo pelun hapo ka jinglam khmat uba aiban shulai wahe snong lat thalabo u chairman ka jawai municipal board ba Pilanderwell Lingdo uba CS Manar special officer in charge market JHEDC u Reverend JS Chulai in charge CNI market bat kiwe lapun kuit no yaki nyut bat kijabo rengkat bat ka jawai municipal board Kinong yalam kador barsnong lat thalabo kila mana nangni syakmat ban dan kuna yaki briu ki babrat jabo hakani kajaka. Senyai watak ba nagaliang yang senong. Tibi watak ba kani mtok du ko benta yang ga senong lah go Henry daman ko ga collective responsibility yang moro. Ha ini de yui de em nagaliang yang ka yaw yang ka council le em ni yaw yang ga CNI le em ko. Ta kinong chong senong yang kini dorbar senong go em he ko lah bo lem da thok mut thok mat gitu ai wat ya ki wian kinong chong senong na ki wi ki thao ma kat kam yui to ye ki chep he ni da wan ki keleng sam to de du si to du ni ki area da ade no da dep yu pon phoi ye ni nagal yang la bo dorbar senong kam ka wo ye tip lang yuro wa Kajing maham ko bu ina liang katnong ki kandon UMD na bu i ki signboard da kate to ko da bu chwai kajing maham ya ki won ki waju melien u no kam ni da face ki ka consequence ko na liang katnong u bu hi ko ya ki kandon ko biang da permi hi ha ki haka signboard ko bu i wa kani to mi u tolerate ya kani ka jingle cekria le me ka jing nok pathar ye ka chep tam to du hagini ki benta henrei hawro ki benta yang ka chnong ka thau ka te to ka jing snyau yu pai ba he jui por le ukarpat wa kentu le ye ki khamtam ki bru ki wada em ka portion le me yu ong wada em start itip yu biang wa yu yu to wat ne ki tu ki wada biang start itip le mon kat wa ye nok lang ki wi ki ko sar le ye bot lang te kentu yi kam gini ki Bru ko da em start tip le yo ye ki pun che pai ba wa mhoi u no ma ne ha kani ye ko wan ra ye ka jikta ye ka chek khia kam jo le ko pun si ya ka le er kam jo le ye ka ko wa em kam ta kani to ka benta ko rap kongsan ha ka jing to ko srok ne ha yu man ka daw ko lang i chep le to ka condition yang ka surok yui to wa daman ko da i he ta kau khajak aku kwa u pensnya hajing itu kan ni bo ye kajing tentu le naliang ka sokar kat kam ka yinim ha kan ni to da bo jing thoi do menchwa ko muslim la dang dep reminder ta tentu kam tam yo local MLA yang ile kam kat kam de kelam jiskiat da kelam u to dong wi kan ni ke benta ko u le ya ta iu man go ka top priority dan like scam wa u kutrek gi u nusurok yo man hi usurok wa biang ulai gari lai motor kenang wa di pai ba la u lek tu pelang ni kan ga chep yo pi ha kan ga thau te to gi benta na ga liang ka to ba snong de u play session ya woro kini ko he kham tam ya pi le ki press media ki wada wan sekmat ha ko yo u ring kat kam man ini ni chep wada yo ke ini wai support le yo pai ba yo yo baik wa yo sel ko le ubot di em kam di wa kamon untuk le ko kenang wa yo man hi di chnong di thau yang i wa ko tu suba di te kan tien di wa